Halo liebe Leute, wie geht es euch? Also, danas imamo machen ili tun. Vidimo kada koristimo machen, a kada tun. U pitanju je test. Radili smo ovo u live-u, ali evo stavit ću i video za one koji nisu došli na live. Seid ihr bereit? Los geht's! Imamo 20 i nešto rečenica. Macht oder tut zurzeit einen Deutschkurs. Vi zabeležite koji je odgovor. Ich habe heute schon viel Sport gemacht oder getan. Das macht oder tut mir leid. Der Urlaub hat uns sehr gut gemacht oder gut getan. Könntest du mir bitte einen Gefallen machen oder könntest du mir bitte einen Gefallen tun? Hajde, krećemo odmah prvo. Was ist die richtige Antwort? On trenutno pohađa kurs nemačkog. Biće macht, richtig, macht zurzeit einen Deutschkurs. Znači, kažemo einen Kurs machen. Napišite negde, zapamtite, jer su ovo kolokacije reči koje idu zajedno, nema baš čvrsto pravilo. Na kraju ću i reći kako da prepoznate da li je machen ili tun, ali ponovo nije čvrsto pravilo, pa ne možemo uvijek reći ovo se sigurno primenjuje u svakoj situaciji. Idemo dalje. Ich habe heute schon viel Sport gemacht oder getan. Was ist die richtige Antwort? Hajde da vidimo. Gemacht. Ich habe heute schon viel Sport gemacht. Also, einen Kurs machen, ali i Sport machen. Znam, možete reći i treiben, ali ovdje ćemo reći sa machen. Das macht mir leid oder das tut mir leid. Was ist die richtige Antwort? Das tut mir leid. Žao mi je. Tako je leid tun. Es tut mir leid oder das tut mir leid. Izraz, fraza, žao mi je. Zapamtit ćete zapisati negde. Der Urlaub hat uns sehr gut gemacht oder gut getan. Prijao nam je odmor. Der Urlaub hat uns, nama, sehr gut gemacht, gut getan. Hajde da vidimo. Gut getan, also gut tun, prijati, bukvalno raditi dobro. I onda bi ova rečenica bila odmor je nama radio dobro. Da, čudno zvuči. Odnosno, odmor nam je prijao. Gut tun. Könntest du mir bitte einen Gefallen machen oder tun? Ovo sam postavila u postu. Da li možeš da mi učiniš uslugu? Könntest du mir bitte einen Gefallen tun? Izraz, zapamtite. Einen Gefallen tun. Učiniti uslugu. Einen Gefallen tun. Weiter, sljedeće. Was machst oder tust du von Beruf? Das macht oder tut 10 Euro. Mein Kopf macht oder tut weh. Ich habe damit nichts zu machen oder zu tun. Was kann ich für dich machen oder tun? Sie hat auf ihrer Reise viele Fotos gemacht oder getan. Also, krećemo od prve. Šta radiš? Čime se baviš? Biće, ovo verujem da svi znate, to se uči A1. Was machst du von Beruf? Was machst du von Beruf? Oder was machen Sie von Beruf? Glagol machen sa Beruf. Das macht tut 10 Euro. To bi bilo 10 eura. Biće, tako je, machen. Znači možete reći wie viel kostet das? Koliko košta ili wie viel macht das? Koliko je to izlazi. Mein Kopf macht weh oder tut weh? Die richtige Antwort ist tut weh. Richtig. Glagol wehtun bedeutet boleti. Mein Kopf tut weh, boli me glava. Ich habe damit nichts zu machen oder ich habe damit nichts zu tun. Nemam ja ništa sa tim. Und die richtige Antwort ist tun. Ich habe damit nichts zu tun. Ništa ja nemam sa tim. Nisam ništa radio. Ich habe damit nichts zu tun. Zapišite divne rečenice. Možda će vam trebati kada vas neko za nešto optuži. Was kann ich für dich machen oder was kann ich für dich tun? Šta mogu da učinim za tebe? I ovo verujem da ste čuli na jedinici. U smislu was kann ich für sie? Pa nešto. Biće, tako je, tun.
Was kann ich für dich tun? Šta mogu da uradim za vas? Odnosno za tebe ovde. Was kann ich für dich tun? Sie hat auf ihrer Reise viele Fotos gemacht oder getan. Napravila je puno fotografija na svom putovanju. Biće. Gemacht, richtig. Also, viele Fotos machen. Sie hat auf ihrer Reise viele Fotos gemacht. Weiter, sledeće. Annes Freund hat gestern mit ihr Schluss gemacht oder getan. Der Hund würde niemandem etwas machen oder tun. Wir machen oder tun im Winter einen Skikurs. Er hat keine Fehler gemacht oder getan. Ajmo da vidimo prvo, to nam je izraz Schluss. Machen ili tun. Mit jemandem. Bedeutet prekinuti sa nekim. Und die richtige Antwort ist gemacht. Annes Freund hat gestern mit ihr Schluss gemacht. Anin dečko je prekinuo juče sa njom, odnosno raskinuo sa njom. Znači, Schluss machen, imate ovo mit sa nekim, dativ posle toga. Annes Freund hat gestern mit ihr Schluss gemacht. Der Hund würde niemandem etwas machen oder tun. Pas ne bi nikoga povredio. Biće, spremni da vidimo. Tun, richtig. Der Hund würde niemandem etwas tun. Nikom ne bi učinio, nažalost. Wir machen oder tun im Winter einen Skikurs. Imamo ponovo kurs, to nam je iz prvog slajda. Šta smo rekli? Šta za kurs kažemo machen ili tun? Imali smo tamo Deutschkurs. Tako je, machen. Wir machen im Winter einen Skikurs. Er hat keine Fehler gemacht oder getan. Nije načinio greške. Ovdje je množina, znači der Fehler, die Fehler. De keine Fehler, množina. Und die richtige Antwort ist gemacht. Er hat keine Fehler gemacht. Oder ich habe einen Fehler gemacht. Napravio sam grešku. Ich habe einen Fehler gemacht. Akuzativ. Weiter. Mach's oder tu's gut. Ich habe den ganzen Tag nichts gemacht oder getan. Warum macht oder tut ihr so einen Krach? Sie muss Überstunden machen oder tun. Heute machen oder tun wir eine Pizza. Ajmo da vidimo izraz. Kada se opraštate od nekog, pa vam neko kaže take care in English, bit će kako onda? Mach's gut. Svako dobro. Mach's gut. Ako imate bolji prevod, dole u komentarima ostavite. Ich habe den ganzen Tag nichts gemacht oder getan. Was ist die richtige Antwort? Ako ste rekli gemacht, bili ste u pravu. Ako ste rekli getan, isto ste bili u pravu. Nekada možemo da, odnosno nekada nije bitno da li ćete reći machen ili tun, kao u ovom primjeru. Ich habe den ganzen Tag nichts gemacht oder getan. Ili zum Beispiel, šta želiš da radiš? Was willst du machen oder was willst du tun? Otprilike slično znači. Može da se koristi i jedan i drugi. Warum macht oder tut ihr so einen Krach? Zašto pravite takvu galamu? Und die richtige Antwort ist macht. Warum macht ihr so einen Krach? Znači Krach machen. Einen Krach machen. Sie muss Überstunden machen oder tun. Mora da odradi prekovremeno, bit će richtig machen. Also Überstunden machen. Heute machen oder tun wir eine Pizza. Pravimo picu. Biće kako? Tako je. Machen. Heute machen wir eine Pizza. Weiter. Sie haben gestern einen langen Spaziergang gemacht oder getan. Er hat ein komisches Geräusch gemacht oder getan. Hast du die Milch in den Kühlschrank gemacht oder getan? Mach tu es einfach. Die Ärzte haben gemacht oder getan, was sie konnten. Hoćemo prvo da vidimo. Sie haben gestern einen langen Spaziergang. Was? Juče ste izašli, načinili, napravili
dugu šetnju bit će gemacht, richtig, also einen Spaziergang machen. Hat ein komisches Geräusch, etwas. On je napravio neki čudan zvuk. Znači, komisches Geräusch, nije smešan zvuk, često pomešamo to komisch, komično, nego čudan. Hat ein komisches Geräusch gemacht, richtig. Hat ein komisches Geräusch gemacht. Idemo sada do nečega što je dosta kolokvijalno, nećete ovo pisati nigde. Znači ne koristi se na testovima, za one koji polažu testove, ali ćete čuti u govoru gde jedan od ovih glagola znači staviti. Pa ova rečenica hast du die Milch in den Kühlschrank gemacht oder getan bedeutet da li si stavio mleko u frižider. A koji je to glagol? Machen ili tun koji se koristi u ovom slučaju? Da vidimo. Tun, richtig. Hast du die Milch in den Kühlschrank getan? Da li si stavio mleko u frižider? Napišite u komentaru ako ste čuli ovaj izraz tun kao staviti. Mach tu es einfach. Kada nešto vam se ne radi pa vam neko kaže samo jednostavno uradi. To da li ćemo reći sa mach es einfach oder tu es einfach? Pa bit će oba. Evo još jedan slučaj kada možete reći i machen i tun. Mach es einfach. Tu es einfach. Die Ärzte haben gemacht oder getan, was sie konnten. Doktori su radili šta su mogli. Biće kako. Da li znamo? Und die richtige Antwort ist getan. Die Ärzte haben getan, was sie konnten. Doktori su radili šta su mogli. Ok. Evo malo da obnovimo machen tun. Ukoliko imate objekat, šta je to nešto što raditi i taj objekat je jasno definisan, najčešće ćete koristiti machen. Ponovo kažem najčešće, to ne znači da će u 100% slučajeva biti, ali da. Pa imamo ono Fotos machen, znači šta radimo? Fotos, pravimo slike, jel tako? Schluss machen, raskidamo sa nekim, odnosno bukvalno pravimo kraj. Hausaufgaben machen, radimo domaći. Znači imate ovaj objekat, znate da će biti machen. Tun se često koristi u fiksnim frazama poput einen Gefallen tun, učiniti nekom uslugu, ili wehtun, glagoli boli me nešto, odnosno leid tun, žao mi je. Tut mi je leid, čini mi nažao. Ako mogu tako prevesti, a možda i ne mogu. Ok. U svakom slučaju, machen se češće koristi, više od tun, ne znam koliko procentualno, ali mnogo više puta. I ako se niste sigurni da li machen ili tun, krenite prvo sa machen, pa možda i uspete da pogodite. Šta da vam kažem, to su vam kolokacije, one nemaju jasna pravila, jednostavno se uče na pamet. Ovo ovdje je neka referenca da vama bude možda malo lakše, ali ne znači da je u 100% slučajeva takav izraz, odnosno da uvek kada imate objekat uvek će biti machen. Evo imate ovdje einen Gefallen tun, što zapravo negira ovu prvu izjavu ako imate objekat uvek machen. Upravo tako. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Jedan kratak video, brzinski. Vidite da i prezentacija nije nešto mnogo lepo napravljena. Malo sam kratka s vremenom, ali želim da vam ostavim ovaj video. Možda će vam koristiti, a svakako zapišite ove rečenice, imajte ih negde, ponovite ih u toku dana, svakodnevne su i nadam se da će biti korisni. Hvala što gledate ovaj kanal, ostavite like, subscribe, ko nije, ko želi može i join da se pridruži ekipi, a mi se svakako vidimo u sljedećem videu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!